یا آب و دوزامه قطان به زنجیرونی رلمه هوای تاریخ ایران رادیو دنگی گله جنابندن و چهار رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجایی رو 11 نیسان 2024 پنج شمل بروکسل ساعت 13 لامده 14 گودارین هجا هملوچه نواروژه پیشکش بکن لبیشی جسنوچه بله لپارلمان اروپا به تولبون گلک حقوقناسان کنفرانس دیل درخستن دایک اویش دی سالوگر وفات خوده هات بیرانی دو کسین عراقی زاروک نزدیک کربون کوله لآلمانیا هاتن گرتن دوز انداما که جاره وریش مرادی هاتا پاشخستن بله کشتیا کوچ برن نوقی آوه بو نه کسان جانا خوش دستان 15 کس روندانه بله نهاج برفرهیا بولتنامه دلگاسیون جنی گود و هزین دموکراتیک به نجن هفت جاندامین دلگاسیون جنی هاجی بو شوپاندن هلبجارتن لکردستانی بون زلال زهاری جا و سوسن سوننبرگ جشن نفسی را آقابین سوسن سوننبرگ علاقه که مزین میشان چاند و تکوشن آزادی کردان ده وها گود جبو ام پیواجو هلبجارتن و نوروز بشوپینن هاتنه بر ام چون سردانا گلک کوملیان ما به گلک سیاست مدارن دم پارتی را هفلیتن کر مدید حمله دیجی دم پارتی و همجی دیجی کردان ایدیشکه دولت AKP و اردوغان زختی لدن پارتی دیکن مثل گل کرجی زخت هنه لهمبری زختی تکوشن دوام دیکه جبو عبدالله اوجلان تکوشنه که هیا دوی آزاد به لازمه جبو آزادیه ویل اوروپا تکوشنه که مزن وره کرد زلال زهاری جاجی گود بده داگیر کرنا شهرداری را دخوازن کردان کریمینالیزه بکن ام جو بشپواندن هاتن و دوی ام بگره با خبرن پولیس ما آسنگ دیکن افتیواتی قدخه کرنا فکر سیاسی تیگیلیا مروان فیلوزوف کرد عبدالله اوجلان ام 25 سالن دبن تجدید ده آزادی اوجلان و به سدما آواکینا جواکی که آزاد AKP هیزا خوان دا گریری قسطمون گلکی گرینگه گله کل دیجی زختان برخوات ده او دوی کرد لأوروپا به تایبتیش بو آزادی عبدالله اوجلان تکوشنه بکن بله مگود کل پارلمان اروپا البروکسلی کنفرانس تل داقسن حوالام پری طاهر بمره پری دنباش تو بخیراتی وشانه تو نحال جه پارلمانی کنفرانس که گرین تل داقسن آگاهی که دستیمه که کنفرانس حقوق ناسانه چند که استبل بونه جکو داری ام بیجن که حقوق ناس هاتنه و کسی که بشتر بونه حتی نها ام بیجن که چی گوتنه درباره تجدید هم تگو دار بکن ماله هلين سلاس نرى كونفرانسة باش كونفرانسة كتاسا دكتي فينك بريارة نفع جمرك ديكا كونفرانسي گوشه گیرکردن و خراب معامله کردن اشکن جدان لپارلمانی اوروپا دست بکن و هاوبشی یکی کاملا فارزرانی اوروپا که لبیستی وڵات پێک دێ هاوکات فارێزەرانی دیموکراتی و کۆمەڵی مافدا کۆنفرانسەکە بەڕێوە دەچێن باز لە گۆشەگیری سەر ڕێبەر عەبدوڵڵا ئۆجەلان بە تایبەتی و خراپ مامەڵەکردن و ئەشکەنجەدانی زیندانیان بەگشتی دەکرێن و لێرە هایدەی سوود هاوسەرەتی کۆمەڵی دیموکراسی و یاسای نێودەوڵەتی بڕیارە بەشدار بێ و خوان پرۆسپێر هاوسەرەتی پارێزەرانی دیموکراتی ئەوروپا بە هەمان شێوە بەشدار دەبێت لەگەڵ هاوسەرەتی کۆمەڵی پارێزەرانی ئەوروپا بۆ دیموکراسی مافەکانی مرۆڤی جیهانی و جێگیری ئینتیقالی کۆمەڵی نێودەوڵەتی پارێزەرانی دیموکراتی سەرۆکیەکێتی نیشتیمانی پارێزەرانی خەڵک لە فلیپین دکتۆر گوشا کورد شارەزا لە یاسای تاوان و یاسای مافیمرۆڤ و ئەندامی ئەکادیمی بۆ ئاشتی لێرە بەشدارە بن لەم کۆمەڵە واوکات ئەوەی زۆر جێگەی سەرنج بوو بۆ بن لە ناوانەدا ماورۆ پاڵمایە سەرۆکی پێشووی لیژنەی ئەوروپا بۆ ڕێگریکردن لە ئەشکەنجەی زیندانیانی CPT لە ڕێگەی پەیامی ڤیدیۆییەوە بەشداری ناو
کنفرانسەکە دەبێت پێیان بۆ ناو کنفرانسەکەی ئەمڕۆ دەنێرێن چەند پانێڵێک بەڕێوە دەچێت پانێڵی یەکەم باس لە نمونە لە ئەوروپا لەلایەن هێڵین دیباتی سەرۆکی ڕێکخراوەکەەوە بەڕێوە دەچێت و هاوسەرۆکی پارێزەرانی دیموکراتی ئیتاڵی دۆسێ و بارودۆخی زیندانیانی ئیلاریا سالیس لە هەنگاریا بەڕێوە دەچێت و هاوکات پانێڵی دومیش باس لە زیندانیانی تورکیا و ئیمرالی بەتایبەتی دەکرێت کە لەلایەن دیپا شۆفێر هاوسەرۆکی جێگیری کۆمەڵی پارێزەرانی سۆسیالیستی هەڵدان و لینا شارلۆتا لاگناندەر پارێزەر نوێنەری شاندی ئیمرالی ساڵی 2024 پێشکەشکردنی ئەنجامەکانی شاندی ساڵی 2024 پێشکەش دەکرێت و هاوکات مەزلوم دینج پارێزەری ڕێبەر ئۆجەلانیش بۆ خۆی ئەمڕۆ لەو کۆنفرانسەدا بەشدار دەبێت و هاوکات پارێزەر ڕەنگین ئەرگول و شەریف جێرانیش بەشدار دەبێت باس لە گفتوگۆ دەکەن لەسەر دۆخی زیندانیانی سیاسی بەتایبەتی لە تورکیا و ئەمانجی گفتوگۆکەش بۆ خۆتان دەزانن کە تێگەشتنێکی باشتر دەبێت لە بارودۆخی سەختی زیندانیان واتە حەدای یاسایی دەستنیشانکردنی ڕێوشوێنە یاسایە ئەگەرەکانە بۆ دڵنیابوون و پاراستن و بێزکردن وەگەوەی کە لەلای هەمووان ئاشکرایە کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان 25 ساڵە لەژێر گۆشەگیرێکی سەختی ئیمرالیدایە و ماوەی زیاتر لە 3 ساڵی شەبێ ناتوانرێت هیچ زانیاریەک لەو بارەوە بەدەست بخێت کە ئەمەش بێدەنگبوونی ڕێکخراوەکانی مافی برۆ بەرامبەر بە گۆشەگیری ئیمرالی لەسەری هەمووشیان و کۆمیتەی ڕێگریکردن لە شکنجەی ئەوروپا کۆنسەی ئەوروپا هاوبەشن باس لەوە دەکرێت چونکە هەتا ئێستا و ئاماژەم پێدا کە کۆنفرانسەکە دەستی پێ نەکردووە بەڵام لەگەڵ چەند کەسێکا لێرەکە گفتوگۆم کردووە گۆشەگیری سەر ئیمرالی بە تاوانێکی پێش هەموو شتێک دژە مرۆڤایەتی دادەنێن و باسەوە دەکەن زۆربەی و کەسانشی کە میوانی کۆنفرانسەکەن لێرە دەڵێن پێویستە ڕێبەر عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئیدی چارەسەر ئەم ترسە چارەسەر بکرێ و ڕێبەر ئۆجەلان ئازاد بکرێ بۆ خۆتان دەزانێت کە ئەمە لە چوارچێوەی چارەسەری سیاسی بۆ پرسی کورد ئێستا پێی ناوەتە خۆناکەی فیزیکەوە هەڵمەتەکە لە ناو بەشە جیاوازەکانی کۆمەلگاشە زۆر بەفراوانی بڵاو بۆتەوە بەڵێ هێرین پەری زۆر سپاس دەکەم ji bo agahiya dibêjim dem baş xwat bêşter e. بەرچاوە Belê dayika rêbera po Uveyş Öcalan li ser gora xwe hate bibîranîn dayika rêbera po Uveyş Öcalan di swêkemî salvegera wefata xwe de li ser gora xwe ya li gundê Amara hate bibîranîn. Malbata rêbera po hevşeradera Xelfetiye Saniye Bayram endam û rêveberên Dem Partiye Navçe û rêveberên Komeleya Kad derêjî beşdar bûn. Beşdaran dayika Uveyş bibîranîn qenefîldanî ser gora we piştîbîranînê jî jin çûn serdana xweşka rêbera po Fatma Öcalan aj ber pirsgirêkên tenduristiyê tê derman kirin. Dayika Uveyş li Helebê jî hate bibîranîn li Helebê bi dehan jin hatin cemev dayika Uveyş bibîranîn li ser jiyana wê axivîn. Piştî axaftin li ser jiyana Uveyş Öcalan sînevîzyûnek hate pêşandan. Ji rêveberê Komîteya Dayikên Şervanên Azadiya Kurdistanê Fatma Hesen jî got dayika Uveyş tu car namire. Em îro bi saya wê bûn xwedî rêberek mîna wê îro hemû dayikên şervanên Azadiya Kurdistanê zarokên xwe li ser xeta rastiya azadî û serfiraziyê mezin û perwerde dikin. Ev ji bo name cihê şanaziyê ye. Belê dayika ku teslimiyet qebûl nekir Uveyş Öcalan jinên ku ji dîrokê heta niha bi têkoşîn û sekina xwe ya jiyanê hêviya di nava civakê de her zindîştine. Her tim li dijî zîniyeta nasnameya wan tu nehesibandê li ber xwe de ne yek ji wan jinên têkoşer di jiyana xwe de her tim têkoşîn ji xwarê weke sembolekî hilbijartiye dayika Uveyş angu Uveyş Öcalan berê xwe bidine bêkakiye û jinekî çawan. راستی یعنی جوابه که بتر زاروکی دایی که من زاروکی خدا حتی نه چهبونی خواهد سر راستی دایی که دیبینم خدمت جنا مبقى سکرتیه یک سبب اساسی دایی که منه دایکا برخوادر اویش اوجلان د سال 1922 آنده لگوند آمارای گریدای خلفتی رحایش دایک بوم د تمنکی بچوک ده بکسکی جگوند نزیوان رتیز و جاندن به وی زواجره جیانوی دجوار دست پیدکه د به شهدا کشتنا جنک جالی هفجین خواه وی که لدادگه د بیجه او د به سدمکو او کجرور جزا کرن دایکا اویش ده همان دمیدنجی لدجی ذهنیت باوک سالار لبرخواده ده او کسی که هفجین ویه لگرتیگه قیرانات
dil derbasike û dimire. Keçeke dayika Üveş ji hevjînê wê yê yekem hebû. Dayika Üveş piştî mirina hevjînê xwe vedigere cem malbata xwe û paşê jî bi Ömer Öcalan ê ji heman gundî re dizewce. Bi zewaca duyem re jî têkoşîn û berxwedana wê ya jiyanê dewam dike. Ji vê zewacê 4 keç û 3 kurên wê çêdibin. Üveş Öcalan ya bi kesayeta xwe ya berxwedêr tê nasîn di 4 Nîsana 1949 de jî Abdullah Öcalan tîne dinê. Dayika Üveşî têkoşîna li dijî nexweşiya xwe dide. Ji ber nexweşiya şekir li Edenê tedawî dibîne û di vê têkoşîna jiyanê de di dawiyê de lingekî wê tê jêkirin. Piştî tedawiya salekê di 11 Nîsana 1993 de ji ber xeyrana dil koça dawî dike. Cenazeyê dayika Üveş li gundê Amarayê ku gelekî jî hez dike tê veşartin. Rêber Abdullah Öcalan derbarê dayika xwe de hin nirxandinan dike. Di yekem salvegera koça dawiya dayika xwe de bi gotina jineke ku bi aliyên xwe yên êrînî yan jî neyînî bandor li ser tevgera azadiya jinê jî kiriye dayika min e balê dikişîne ser têkoşîna dayika xwe. Rêber Öcalan di nirxandinên xwe yên paşê de dest nîşan dike ku dayika wî li ser tevahî jiyan û têkoşîna wî bandoreke pir mezin kiriye û wiha dibêje. Heqê dayiktî tenê bi têkoşîneke bêhempa dikare bêdayîn. Ji bo dayikekê jî esas maf wisa tê dayîn. Ji bo jinekê eleqe çawa dikare bê nîşandan me di rêbaza xwe ya şîroveya azadiya jinan de nîşan daye. Ji bo dayikê jî bi vî awayî dikare bersiv bêdayîn. Hewce bigirtina diyariyên biçûk tuneye şîrovekirina azadiya jinan li gorî min rêzdariya herî mezin a ji bo dayikê bê nîşandan e. Belenberê xwebidin Almanya du kesên ku du zarokên êzîdî kiribûn ku li Almanya hatin girtin. Dozgeriya Federal a Karlsruhe roja çarşemê diyar kir ku hevserên Iraqî bi gomana destdirêjiya zayendiya li dijî du keçên êzîdî û kulekirina wan li başûra Almanya girtine. Dozgeriyê ev agahî da çapemenê tuwana hese û hevsera wî Asya re a di navbera cûtma 2015 û kanûna 2017 de li Iraq û Sûriyê Daişî bûn. Her du hevser herî dereng sala 2015 keçikekî 5 sal û paşê jî ji cûtma 2017 û pê ve keçikekî din a 12 salî kirine kule. Tuwana hese gelek caran destdirêjiya zayendê li her du zarokan kiriye Asya re a jî û de amade dikir û zarokek ji wan re maqkej dikir. Her du hevser timî karê malê û mezinkirina pîtikan bi zorê bi zarokan nekirin. Li her du zarokan baweriya wan hatibû qedexekirin û li ser fermana hevserên Iraqî mecbûr kiribûn dua û qaîdeyên İslamî pêk bînin. Dozgeriyê got bi îdaya zarok şaştî kirine îşkenceyê giran li wan hatiye kirin. Her du zarok gelek caran li ser wan hatiye farskirin ku nîv saetê li ser lingê xwe rawestin. Ev pêkanîn bi armanca turnekirina baweriyê êziyan li gorî daxwazên Daişê hatine kirin. Dozgeriyê diyar kir ku her du hevser di mijdara 2017 de beriya ji Sûrî derbikevin her du zarokên keç radestî Daişiyên din kirine. Her du kesên ku roja sêşemê li başûra Almanya hatine biçavkirin di 9 û 10 Nîsanê de bi biryara dadgehê hatine girtin. Di dawiyê tebaqa 2023 de jinekî Alman Daişî ku Daişî bû ji ber kuştina keçekê êzdiya li Iraqê bi 13 salan hate cezakirin. Meclisa Federal Almanya di çila 2023 de Sûriyên hember êziyan wekî jenosîd qebûl kiribû. Belenberê xwebidin İran û Rojhilatê Kurdistanê doza werîşe Muradî ku wekî ciwana sinet tê naskirin hate paşxistin. Çalakvana mafê jinan û endamakê jarê werîşe Muradî di tebaqa 2023 de ji alî hêzên rejima Îranê ve nêzî bajêrê Sinê hate revantin. Heta niha di girtîgehê de têgirtin û neiştê malbata wê jî serdana wê bike. Piştî 6 mehan werîşe Muradî derxistin pêşberî dadgehê. Tura mafê mirovana Kurdistanê ragihan ku rûniştina doza çalakvana mafê jinan û endamakê jarê werîşe Muradî ku biryar bû duh pêk hatibe ji ber nebûna dadwer ji bo demekî nediyar hate paşxistin. Belê Almanya 3 sal cezayê girtîgehê li siyasetmedarê Kurd birî. Siyasetmedarê Kurd Mehmet Çaqas ev demek dirêj li Almanya rehîn têgirtin û
تê darizandin 2 sal û 10 meh cezayê girtîgehê lê hate birîn. Doz li Dadgeha Bilind a Eyaleta Selê Pêkas Mehmet Çakas parêzer û malbata wê amade bûn. Mehmet Çakas di dozê de got ew ê têkoşîna xwe parêze. Dadgeha 2 sal û 10 meh cezayê girtîgehê lê birî. Li gorî vê jî biryarê Mehmet Çakas wê hê jî 18 mehên din were rehîn girtin. Tê payîn parêzerê Mehmet Çakas îtirazê biryarê bikin. Li dijî vê biryarê çalakekê pêk hat û gelek kesan nerazîbûna xwe nîşanda. Di çalakê protestoyê de çalakvanan polîtika kriminalîzekiran li dijî Kurdan a dewleta Almanya protesto kirin. Mehmet Çakas tevî 11 girtiyên din ên Kurd rehîn tê girtin. Beriya rûniştinê ji rojnameya Yeni Özgür Polîtikera axivî û têkildarî mijara cezakirina muhtemel gotibû parastina hebûn ziman û nasnameyê binga ehlaq û rûmetiye. Ez ê tu carî dest ji têkoşîna xwe bernedim û em ê tu carî dest ji têkoşîna xwe bernedim. Beledêrîşa Belçîka de Tilya Hakan Fidan heye. Dîroknas û rojnamevan Nick Brauns bankli desthilatdariya Belçîka kir ku li hemberî êrişa faşîstên Tirk ên li dijî Kurdan tedbîrên ciddî bigire wiha got rayderên dewleta Tirk bi provokasyonên bi vî rengî dixwazin gelê Kurd kriminalîze bikin. Piştî serdana Wezîrê Karê Derve Tirkiye û Serokê Kevin Êmîta Tirk Hakan Fidan bi 2 rojan êrişkirina komên Tirk ne tesadüfî ye. Armanca vê êrişê provokasyonekî ciddiye Tirkan xwest li Belçîka komkujiyekê bikin. Piştî êrişan raderên Tirk ji bo dilê raderên Belçîka xweş bikin û berê wan bidin Kurdan daxwînên balkêjdan. Êdî hatiye fêmkirin ku Kurdan ji ber zilma dewleta Tirk reviyena dervê welat jî dibin evlekarê de nînin. Browns dazanîn ku êrişa li Belçîka nîşan dide êriş berê hatiye amadekirin û wiha got. Em ji êrişên li Almanya, Fransa û Sûriya dizanin lapay êrişên bi vî rengî istihbarata Tirkiye heye. Êrişa li Belçîka piştî serdana Hakan Fidan çêbûye ev ne tesadüfiye. Bi taybetî piştî Dadgeha Bilind a Belçîka ku PKK weke rêxistnek li dijî dagirkerî û rêxistinekê meşru qebûl kir, êriş di çerçeve kriminalîzekirina Kurdan de hate plankirin. Ji bilî wê rêveberiya saziya Bilind a Kurdan kenekî ku li Belçîka dîplomasiyekê xurt dimeşine bu sedema ku planekî wiha bikin. Bi taybetî Erdoğan piştî ku bûye xwedî otorîtekê mezindalî İslamî de hem di warê nijadperestî de gelek provokasyonan dike. Almanya ji ber vê çendê karûxebatên nijadperestên Tirk dîdî bi qedexe kir. Nijadperestên Tirk li Almanya mirov kuştin. Îro jî em dibînin nijadperestên Tirk di şerê Gazê İsraîlê de berî misilmanan didin Kurdên li Ewropa. Belê Dem Partî û DBP cejna Remezanê li gel pîrozkê li Bakurê Kurdistanê pîrozbayên cejnê berdewam dikin û di vê çerçeveyê de partî sazî û rêxistinên Kurd jî diçin serdana gel. Partiyê Wekevî û Demokrasiyê Dem Partî û Partiya Herêmê Demokratîk DBP lê rêxistina Dem Partiyê ya bajêr bigel rahatin cemhev û cejin pîroz kirin. Hevserokên Dem Partî Serap Bucak û Doğan Hatun, hevserokên DBP parlamenter nûnerên gelek rêxistinên civaka sivîl û welatî tevlî çalakê cejnê bûn. Hevseroka DBP'ya Amedê Sultan Yarayî li vir axivî. Hevseroka giştiya Dem Partî Tülay Hatimoğulları li Edenê û hevserokê giştî Tuncer Bakırhan jî dê li Sêrtê tevlî bernameyê cejnê bibin. روزا دیا جشن ام جشن و جشن همو کسین آشتیخواز و همو عالم اسلامی مسلمان راستی جشن گلکی گرینگین جشن روزن عاشقین روزن و کلیین روزن کو عدالت روزن عدالت یعنی روزن کو زهر غیری لها قاتل تن لها تن جبروجي جشن گلکی گرینگی امجی وک پارتی آخواه امجی گلکی گرینگی دنبان روزن کو عالمانه پیباوریا خاطی امجی روزانا گرینگ دبینن جبروجي ایرو ما پیروزباهیا رمضان جشن رمضان البي دري وقت بارتي ام قبول دكن البي دري ام بندي همو قالن برابين شالداري ما وكيلي ما او البرد بني معلومي تجيبه جبالكم ماذا فادنا يعني يك ام بتشم مع زياره ممكن البي دري ما جشن اخوات بيروز كر وام جشن اول تبع ديسا بيروز تكون وجبي دري ام ديسا بارد بشوكي تخاص اليوم اول كود عيدين روشلاتا نافين قال كرجي بلا خودی ماف به زمان خود به ناسنامه خود به چند خود لسر آخا خود آزاد بجی هر روز خود بر وقت جشنی در واسط کرد هر روز خود به
جوش و آرامی در باسکه بله دکتر اسمت کناک جگوت شر و جبو اردوغان به انتحار اکادمیسیان دکتر اسمت کناک درباره بجارتن سویکی آداری دا آقوی اسمت کناک دازنین بجارتن سویکی آداری دنوای گلده بو سدن با کیف پاشی و دربکی گران لرجم اردوغان قصد و هادومان دستلادری اردوغان جدر و دنگ آنین آنگو قیومن هل بجار آنین لیدی ساجی انجام دست نخستن لشرناخی والی قای مقام مدور پولیسان همو به هفرج بو AKP کار کرن به ویرنگی شرناخو بدیس قسن دستی خوا آنگو دست دانی سر هر دو شارداریان بگشتی هم لکردستان و هم جیل ترکیه تکچون اردوغان نخوازه تکچون خوا قبول بکه و ود شیره آبوری نباشه سیاست برچیبونه بداوی بو سیاست برچیبونه جی بداوی بو نوکوی هیا و رژیم اردوغان باش دزانه کو گل ناراضیه دوی هرکس زانه به کو او سری لپرووکاسیون ام بدن دیار آلمان جهری نیست شر و شر جبوان مینا رزگار کنه تریزن اردوغان پوتین جخوره دکمیناک پوتین ل اوکراین شر د سپیکرین بریا کو شر بده د سپیکرین جی پشکریال نوا والد جویرا دهات داین جسدی هفتی و هفت بود البجارتنا داویده گهانت رژه جسدی هشتی و هفتان اردوغان وی حسابی دیگه لروسیا و ترکیه جهف جدانه جبو اردوغان کار بله باشو کردستان اشاره که بده دست بکنی پیوستی خواب بچافکانی و آبوریه که خورد هیا نها جوی و یکی بپاره لو ماشر لدیجی کردان جبو اردوغان به انتحار دیساجی دوی هر کس بالدار به بله جشن چهارشنبه سری نیسان طبقه فقیرانه لسران سری شنگاله هات پیروز کرد جشن چهارشنبه سری نیسان کوبک سری سالی ایزدیان و که مها کevna dünyayı tamam bu kevna dünyayı tamam bu تیدیتن به شوازن رنگارنگ لشنگال تی پیروز کرن جبو جشنه دانه سبه هکین کو روژک بریا و هاتنه کلاندن و بویاخ کرن نگل کلیچه و پاستین به دستان هاتنه چکرن و شکروک و فیکیان لسر میزه که ناورسته یا ماله تیدانین هر وا کلیلکن سور نیسانه به مالان و تینکرن و مال تینه خملاندن دانه سبه گلک سردان مالان دکن و بطایبتی جی مزن و زاروک لمالان دیگرن جشنه ها پیروز کرن پشتی نیورو جوان لجهه که ناوندی کوم دبن جلين جاليري لخوادكن ولبر ستران جاليري جوفان ديجارين دولة الأزري جوانين طبقة فقير وعشرين جالوان بيروز دكن كومبون وججنا خب جوشة كمازن بيروز كريم هروجا باشتر جي ججن الملي قبلته وفجرا كوجبرانا جوشتر و گرسيتر تي بيروز كريم جلك جوانين جي قامبان چون سردان خدمين خواجي ججنا خوال شنگال بيروز كريم ملی وزیر کار هندور عراقی چو سردانا کرکوک اوفیسر آگاندن وزارت کار هندور عراقی به داخوینه که آگاند کو وزیر کار هندور عراق عبدالامیر شمری سردانا کرکوکی کریه لگوری همان داخوینه آرماج سردانا عبدالامیر شمری یجبو کرکوکی چافدری روشا اولکاری کرکوکیه هجای گوتنه جسر ماه نیسانه و جرا دویمه کو وزیر کار هندور عراقی سردانا کرکوکی دیگه بله را گشید نابر اسرائیل و ایران دمزند به هر دو ولایت گفان لحف دخون بالا فریشر اسرائیل روزا یکی نیسان آواهی سفارت ایرانی لشام بمب کرده ریشده اندامین ارتش محافظ شورشی میر لوا محمد رضا زاهدی و میر لوا محمد هادی حاج رحیمی دناویده هفت کس مرن جروجا ایریش حتی نهارا گشید نابر اسرائیل و ایران دمزند به ریبر اولی ایران آیت الله علی هامنه بگوتنا رژیم شیطانی خطایی که کر و دویور جزا کرن جخوا دبی جزا کرن گفل اسرائیل خوار وزیر کار در اسرائیل اسرائیل کاتز جی لسر پلاتفورم ایکس به پیام خوا ایران کره هدف کاتز پاروکنا خوا ده حساب هامنه اتیکت کرو گود هک ایران جخوا که خوا ایریشی مبکه امی برسه بدن امی ایریشی ایرانه بکن وزیر پاراستنا اسرائیل یوآف گالانجی لدیجی احتمال ایریشا ایرانه گود لکی جاندور روشلات ناوین دبه بلا به لدیجی کسین ایریشا خاکا اسرائیل دکن امی با آوی که هری لزگین برسه بدن دی برتکا اسرائیل گلک بباندور به او یک جه
تیجت هری زیده ام تیده سرکتی اوک و دجمن نزانه ام جبوان سپریزه کی چاوا بکن راگشی دنابره هر دو ولاتان دا آلوزیل روشتاتانا بین هیچ کرتر کریا سروک امریکا جوی بایدن جی پشکری دا اسرائیل بایدن دا خونی هفپار آب سروک وزیر ژاپنیه کشیدا فومیو یا لقصر سپیگود مگفا جدی یا ایران یا لدجی اسرائیل جی دجیوینه دنرخاند وکه کوم من جی سروک وزیر نتانیاهو را گوتبو ندیجی گفن ایران و والیگرین وان این لهرمه ام هر تم لجم اسرائیلنا وزیر کاری در و امریکای آنتونی بلینکن جی پشکریا خواه به اسرائیل را دوباره کرد. بله ل 5000 دونم زوین ل کانتونا جزیره باقلیت هاتن چاندن لهرم باکروشلات سوری نوک نیسک باقل و گلک جوریندن تنه چاندن ایسال به بارینا باران را گلک جودکارین کانتونا جزیره بره خودان چاندنا باقلان سالن بوری جبر باران کیم بو چاندنا وانجی کیم بو هفسرو که گرینه دتیا هلبرین آشناتی کانتون جزیره متس احمد گوت رژیا چاندنا و هلبرین لباجر و نافچان زیده بویه لگوری شوپاندنا ما 27573 دونم باقل 2749 دونم نوک و 780 دونم جولبان هاتی چاندن لگوری متس احمد 2 سالن بوری ده چاندنا وان بر همان کیم بودنا برا 10 حتی 5 دونم ده بو متس احمد ازانی کو چاندنا وان گلک بسوده نمازه کو کیم مناقضه چاندنی و هلبرینه 2 سالن داوید دوره چاندنی ده به هفسنگی که چکری بو هن نخواشی دنا و خاکی ده بلا بو بله جبو 21 نخوشیان درمانین خوازه لباکروشلات سوری یک جی خبات انگرینگ جی تندرستیه و آمدکینا درمانین خوازه ناوند جیان جبو درمانین آلترناتیف دبن سیوان اوفیسا جنان آدرسیه تندرستیه ده وی کاری دمشنه ناوند تلتاخا جودیا قامشلویه و ساله که کار دیکه نه جنو مرتی ده خبتن خبات کاری ناوند کو جی پسپوران پیکتین جی گاهین خوازه و برهم سوالان درمانین خوازه چه دیکن حتی نهاس جی 108 امورین چکینا درمانا کودنا وان در نوتو 6 جورین گیا ین وکه آناسون انگور زیانک بیبریه او جوره که جعتریه قرنفیل جعتر مریم ایسود سیر زنجفیل بیبون گزگز او زردچال او نانه هنه بدیویا درمان لهرمین باکروشلات سوریه تینه کم کرن او دروی هرم رجی تین اشاندن دنجام کاری که دم درشده درمان وکی مرهم حب شروب و آواگیتین آماده کرن اف درمان جبو 21 نخوشین وکه بیروف صدف اگزما آلرژی گوریبون کودون گورچک واریس شکر مانتر کلسترول حساسیت نخوشین پیش چونک و لنگان و میگرن جی تینه بکارانین شاه محمود هفتی 57 سالی کل تاخه هلیلیا باجر قام شروع دنگود به سالن نخوشین پشت مل و چونگ بمرهنه هر روز دچوم نخوشخانه لبجیش کان جیش من را درمان پیدا ندیکرین نزی سه مهن دچم ناوند طب خوازه یا جان هفته جاره که دچم و درمان خوازه ددنمن هم درمان ارزان و هم جیش من کیم بونه بریان ها من ندکاری بمشم لنها همو کارین مال دکم دچم مال جیرانان و ین زاروکن خو ری بر ناوند حمید حسن دیار کرکو اول سر جورین گهاین لهرمه لکولین لاندکن و این هیجی تثبیت و کم دکن دوی چرچوه ده لحوش ناوند جی گلگیا خاتنه چاندن لهرمه رقا تب قامن بج درازور دیرک حسکت البسبی و چیه کزوانان جی گلگیا هاتنه کم کرن ام هول ددن خباتین خواه مزن بکن ناوند جان شبیل چکنا درمانان جبو کسین دخوازن پرورده طب آلترناتیف جی ببینن پرورده ددن بله لدریا سپی تراژدیا کوچبران نه کسان جان خوش دستان 15 کس وندان لگور آژانس نوچان ایتالیا تراژدی لپراون سر این مالته رودا 6 کوچبران هاتن رزگار کن رو شوانگران سوک نخوشخانه کلگراوا لامپدوسا هاتن کرن نه کسان جان خوش دستان یک جوان زاروک که دنابرا 4 و 8 سالی ده توایی شوی تیمن پراون لوندا انگریان لگوری گوتنین کسین ساغمان 15 کسی ناوندانه کو سه جوان زاروکن جگینه بورکینا فاسو مالی و پراوین درانن فیلان 46 کوچبر ایواره یک شمه جی پراوین باجره صفا کسی یه تونسی بریکت بون تیمین اولکاری پراویا ایتالیا را گاندن کوچی کشته نوقی آوه بونه 23 کس هات رزگار کرن
بلنوچیا مداوی دجی درباره شانو آمده ده فستیوال شانو آمده 18 نیسانیه بهبونا خو بخوابونا خو فستیوال شانو ایسال و بدروش ما بهبونا خو بخوابونا خو ورل درخستن فستیوال نهان به تفکاری شانو باجر آمده 18 حتی 27 نیسان لداربه داوی فستیوال دجی گلک لیستکین شانو ورن پیشکش کردن پانل و گوتو بیجن لسر شانو پیک ورن هن شانو کو ورن لیستن جی وهانه درویش یان گادو افسانه هسپین آزاد قرال اوتراویز مرنا جاندار